Itua rĩa spika wa mbunge ya bururi Justin Muturi kuingira thiini wa ngwataniro ya Kenya Kwanza ni rirehete njatũkano thiini wa kiama kia DP kiria akoretwo akiuga nikio akuhuthira kuhuranira giturwa kia upresident githurano-ini kinene kia mweri wa kanana. Na mathaa manini tu thutha wa Muturi na amwe a atongoria a DP gukuruhania na Kenya Kwanza, Amemba atatu a kiama giki aria ni Wambugu Nyamu, Daniel Munene na King'ori Shoto nimandikite marua kuri mwandikithia wa ciama cia kiuteti Anderito makiregana na itua ria Muturi, na kuringana na irua riri kiungano kia Amemba othe bururi-ini ni giatabanirio tariki 20 mweri wa keri mwaka uyu, na gukiguithanirio ati kiama kia DP gitigwe kuruhania na ngwataniro o yothe mbere ya githurano kinene kia mweri wa kanana. I did promise that as instructed by the party NDC, that I will consult with all people of goodwill and like-minded parties and party leaders. Gikundi kiu kia NDC nikio gituaga itua ria muico, na undu nguraro wa magegania ni ati tiga andu a ciana a kiama marathiete kiama gitu gikoragwo na NEC members 31 andu 77 matiroi, ona gikorwo wi party leader togo Justin Muturi ari party leader kana oli chairman ona kana oli SG ndore itua ungitua webika kana muri atatu. Riu Amemba ya marenda wabici ya Nderitu kuregana na maratathi o mothe makuonania ati DP ni iraingira thiini wa Kenya Kwanza. Objection yo turekerire kwa registrar gisheria ni kuga ati eo coalition marasainire ira ndingiandikithio kwa registrar wa political parties ginya tuikarire thi tucire na tuiguanire. Kunyitana kwa Muturi na Ruto muthenya wa ira ni gukinyetie muthia muhuhu wa ihinda iraya wate ni mararutithania wira, ona gutuika Amemba ya maugite riri ni ikinya ria kuiguna rita mundu kiumbe. We in the Democratic Party are quite happy to fully and unconditionally associate with the Kenya Kwanza Alliance. Kiu Justin Muturi na chairman witu Kioni na secretary general marasainire na timu ya Kenya Kwanza ri no tamai marahuraga na ndebe tondu kiama ni kiregete na tutigwetikira na tutiguthie Kenya Kwanza ona azimio taugire tutiguthie. Ndugamano eno njeru ya kiuteti iria gumeire kiama kia DP itigite aria marenda kuhitahitanira iturwa ngurani makihuthira tigitu wa kiama giki matukanirwo, na riu atongoria aya maugite maguthie nginyagia igoti-ini kuregana na ikinya ria Muturi. Na tugutigirira dena thie through na tugutumira njia cia sheria na sheria imwe na witu, na ugo niguo ndirahakikishira aria marugamite mukorwo muyi ati mweri 22 ni mukanio certificate cianyu. Muturi arerikana gukorwo akirongoreria giturwa kia munini wa president kuona Ruto ni akoretwo akionekana tari na mubango wa kuruta munini wake gitaro-ini kia Mount Kenya. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Kimani wa Gujiri.